So my name was would me any we get better. Apostle Hino Frimpon. I'm at that Majesty Glory Prayer Ministry and of Fanko Amelia. Okay. Now is also or bar also that as a full. You share a year mammy evangelist Patricia group hunting Mama Pat and I said an Agradaa. Because in seven degree the echo so much money. Also, I found out all the way said they also didn't have power and you do money in the New York or that. Papa, me sure. So I shall follow T for 8 years. The crime meaning the I will Ghana and whom the echo so. Now, in some man, the person as soon as you and your bomb pies in a bed. The shell women. One day, it's sorry, it's just in your bands was such. At times, in number of us, Mister. Okay. A bit me to make about some amigo. Many a day is worship. It's about some many Jews was being a fire instead. Revelation 1 million. The Bible says we were here for Christ, I about you for the mother in action in your life. May Oba is for 15 years in it. It's me 8 years. That ordaining me 5 years in. I am apostle. A shank of 4. Your boy who want to bring me. I say, I suffer. Sorry that I put this one as a that's what will be anti and I'm saying, a young man, a good. Now, papa, I Archbishop for you at obeying for Slazer. Papa, what we friend us, Mamma, you know, it's also I know all common team. I can say, I shall not get Cassay. And I say, that you must make me follow pa. Who bought you when I'm sure? Papa, I am crazy because media, I dear, I hear singing. You know, Cassa, they will come one year. Dachi in Chuma. I feel no more question. I'm not doing. Now, Papa, the mechanic say, "Ya Papa, no, I saw for what to only some get to what it is, and no say, Yen Yabasano. Yes, I had the 1 year a pea, but Papa be in the day. Say, Papa, I want you said, or I want you to be brand 1 year, Basabasa. Would you study Ghana? I said, so far, we had the 1 year pea. I didn't be any secrets. Any secrets. Papa, 1 year be a bonity, and I will say, the year then. I get number this man be people from Agradaa. Because na papa say we hona yantin kan e chese wa branding ho. Nti nya obi a wo ba out be na chese wo ye ni pakisi ni pe bia Christo sum nam sum yes Christo be that example. E ya ho gracie odo eligie papa ye papa ya de obeti na ni so she papa obeti on here obeti otia nti die mamene ye no. In fact, young energy said, or best such a but I did away, and Nick Christo Sono, a bubber. Ahmet, I must say, no, it's me grand for only view. Nick Ruel's aim, I don't say, Mamma, Penno, and it's so she and any dinner, because when it's so she, but they don't see away. See, now more Nick Ruben to share himself. We read a crowd of many, and also I count Diane. You could catch us and count us the quality. They be a me and because Mamma, dear, only a baby, or what the other will say. What cannot to say was what they call or Pasudi. You machine say that they be okay. If you have to say, Obi, and dear Modium. Now, or can simply as much as my machine and say, Yamano, and simply be bring out Beckham. A dear. And trade you not on kind of crack, not on sign. Sooner or the common, and one of the good records to soon. The Papa say, or your praise me, and you bet the very tardy. Why, Baptist in your very tardy, we Roman very tardy. Miss Papa, and I send software. Some young upon your under from the streets. I can say, well, you know what? It's an also be. It's you know, Mamma. We need of crowd, not a tenor, or not a tenor, because me a very discerning some about team. A shank of 4 or more, be a show to say any a common tell Betty. You'll be a big hammer, interview the bar. And you know, dear Mamma, you're calling me. And fast, you when you never catch your ma. And you, and then at least you ask chapter 16, Bible send or baby. I come Saturday and manner or the same, and then I'll pour this last Kokaya, and not so my deponents last. Go to a fiasco. It's more money among I do order that the free at the fitness here, and Mrs. Son, and maybe I know what the Babanti, Saturday also a room,
na nyankopɔn si yamani mumini tie de ekoso no nyankopɔn akasa betia nyankopɔn akasa betia nipa bi ni nka kyerɛ wotumi fam nipa din na me din eni sinhu sɛ motia ko fa wo kɔma na wo yesa de motia no fam wo tia nsuma akom suma bi abɛhyew bɔfo bi abɛhyew na sɛ wodi adwuma na principle mmara ho ti sɛ wo fam wo tia eti we sɛ nyankopɔn so wa frɛ na obi etimi yɛ en ka sɛ o mane fa nyankopɔn ne mum nyankopɔn aka sɛ tam so na me bɛ dɛ ɛbɛtia amafo ka sɛ na so dan a wokuka so dan a wɔtɔ yɛ wo saje mu kama kama mo hule no kwa no ɛne sɛ de amabu yɛ wahye mo sɛ ma amabu yɛ ɔtia no bɛ sa ni ti ba sɛ ko sɛ si mo kwan wɛsɛ ne me oba bɛ sia bɛ asɔre da ma pɛgye siwa 3 years mo bɛdwiru ɛna me ka sɛ yɛmfa wei ma bɔnti me ɛnyɛ sa no na dana de nyame asaf ekuro a obi agidi papa mo nyina wonana o papa wonana na nkan so a o mo gitu se onyankopɔn edi hini wo ɔman yi mra nti wonana sebe sa obati kwasa na na konfo a owu a professor for mani kosie no so obati se akon bi ana se sungu ofia nipa no owu a o mo nwi wo konfo pa nipa no wo a o mo nwi wo ni ko mata cat keys as before ya fa ni ko cat keys no den wo mom pa ye mama he ni ba bet na se o ye nyama ya nya ni owu a yetimi ko fresh off so den mo ba pa ye mama na ye de inkosie no eti nyame son ni Kristo son he obi a wo ye nyama bani bia no yitu se nyame son no e fa ni ba ni ye den e ma ta ho o chat ma se e fa ni so ta ho o betimi si aso dan ko party suban no nipa beba aba uti siaso be cha sore nipa beba bebre but sunu ban na woda ne di no kakran obi abehu se no we nya die o kan se nya so no o mu nyina be den eti nye asore dan papa uni no asore dan ya go for sisi debi adwuma ye no eso pa okay eti we ka se asof mamefo amoda asafo no nyame bi ni adwuma no sɛbile nana gada kwan wo fa so mo mane ne ho kora papa nukuri nye ho onyankopɔn kasampo o pensa no na kwan no so na afɛ ma me ya wo de ne na wo gana no wo ne fɛ wa wo musuba bɔne nyankopɔn fɛ wa wo ne musuba bɔne what you say to obeti ma sɔre akɔtena atwa man ti sabon pa ya sɛ nyankopɔn fɛ nyame fɛ wa suba bɔne bia wo ye ya wo na wo tena se na kwa twenu asɛmni na onya papa mu bia wotetew sɛ maame dabi suba wa woda na di onta de hyempo mpa wa hyempo bia yemu no sɛ ehu sɛ wo sɔfo na nyanya frɛ na wo sɛ ya emoa ti wana wotena sɛ me pɛsɛ me bu nyame ni masa ti no me fa sa suba wo yɛden me su mani din so hye no but Kristo be frɛ me no mani so hye mani din but yenye neme bia ebe gu nyame ni masemu bia ka se boi no so yeden oye sofo ese ebe ko matwene ba wie no e bisa se me ma akwaba ede eba ye kasa fidie yi eso meje wo so me ba eye demonstration a ekoso ne ennenso so eye archbishop ne petition a osanso so ede ababeto eye abonten na wo release eye president so de account say na wo hu enioma se ebekọ ede amamo nyedi kan mechia otiefo ni na ene ahwefo ni na midin the Reverend Mrs. Patience Mensa Ghana need Ghana ekuo no me ana meda wo mo ano na mani age paaye ekuo ni na in fact ni age nim se Ghana fo dodo na so eni age se bi ekuo ni sorry eni nim sanka ye nko a ne ye den ye fight etia mame Agradaa na so ye hu se mpanyifo no nso eni edi nia ekoso nachi nti enne yen papa Archbishop General ofori at a press conference a wo mo eye no ne mpanyifo ni na eye no in fact ye ni age paaye ye ni age paaye Council of World Bishop and Clergy for ye damasepa na ebeko a long way e de amaye because he say no ye hu se nya Ghana need Ghana fonko a na ekon okono ye nya mpanyifo bi aba be ka ye ho na Jezebel bi asore ewo ye nso Osha yen papa Archbishop General Oforiata statement a wodi kan e release ye no wo bo the character of Jezebel say ye maame e possess the character of Jezebel sabi obi kasi obi ye Jezebel ana say ni suba woda ne di Jezebel suban ne ya na wondi na tem
esan se ye na ye nim Patricia Wodro Cranton ni subane ni ya word dynadi sana 1 Kings chapter 19 from verse 1 to 3 akano Jezebel wo bi a won pese asofo be hye ne so won pese wo bibia be control no wo pese wonu mom ebre asofo a efi nyame ho no wono pese wo bre o mase nti Elijah fo a enne wo masori se wo be ko atia se Jezebel no Jezebel abehunahuna wo moma enne wo mu na eyeden esuo nanso yem papa no mo a wo mu free council of world bishop and clergy there wo ma kire se ampa wo mu ndwane o wo be kokon no akosi awieye nti maame ne de yen ka se ye to na asori mu yen ka se yen to na asori mu ana afensu obi eni ho a what time maame Patricia Wodro Cranton nanso edua na ba no wudi behu dua kro wo bo ni suban ne ye ni su bebre e wo mo statement mo ne edikan ekwan amami efa so kra eto nsa efre asofo kukudam e wo ye man mu ha no entwe yie ministerial ethics mu ne enye sa na tie impo wo hwe ye wedding yi ni ye ceremony say ye organize ni eto nsa fre obi a wo dina o platform so ento nsa fre obi wo ye invitation card kama no one nanti akonipa na so ye e de letter na eden akoma na invitation akoma no ba hwe se na mami fa so eto nsa fra so fo akukudam entwe ye nkire wo buo afenso wo de em papa Reverend Dr. Wosu Bempesi na ni so de bia wodi na tem wodi a police fo atem wodi IGP atem ye Mahama o manpanyi dada Mahama kra wodi na tem pen videos ni na ewo ho na no ye papa ebe release ni statement no so aba out abedi na tempoto sebi wo ba wo se wasakra wa fa Kristo asese no wo nyame mu no enye suban we bi na wo se wo dan na di ye papa pai life share ni obe ye no eye niwo yen Kristofo de eye niwo yen asofo de eye niwo kese pa enti no se ye sorry etia se suban na ene sa na ye na yen tan no na ye pese wosesa no wosesa ye ediba Kristo yeah bebre no ehwe animo se kamobotaye ne se ye na sorry anka obi ano no enya de se kebetimi yabaso kampose musi ano kwan se nyame yadom akina ana wo bi anom se de mo ye no botaye no sa na ekowie ma ka mususu se nka bi anka so ne program ka keti maso ana ye de eka ye nko ade anka for now no anka so ni bi enu won twentwen so in a sense that entity ya was say wonya ansa na we lead edom no wonya sa entity ye ne ye enti ekame nko ade anka ne bie ne de anka entwentwen so na yemfa no empanyifo mfa ne mfantiti yemu enkyekye ne niema bebre ni so ansa na watumi ayeden akodi edom no ano nanso esanse mepe enye empanyifo penti eye process ye demonstration no eso ba mfaso eye process ya hyase efi baabi ye gusua ayeden etu ya na mona minim se ye bedru ho Dano bedroom. Okay. Yeah. Not just that was a year on the more 26th no. July. More year a year demonstration. More they share a year day our year so instead they be anka 1 year sorry ana. Debbie. Enye nunti ni share sa date no. Debbie enye na sorry ni bi no kra nti ana se days or day sorry na enye nunti ana ye share sa date no. Bebre ka se ekoba se ade achi na sorry bi no. Watimi ye ne program no wia wadi musunkunim asemo wagi atoma so wadi musunkunim na so ni musunkunim woni ye sunkunim de biada sina meka ye ne se eye process ye letter no akodu mpanyifo anim wo mu gusu steady nti na ne council of world bishop enso aba out abekasa se eye no kre subanya woman na dan na di Agradaa dan na di no evangelist to park dan na di no enche sofudie suban enche Kristo sumopa Inti no awase wo fantiti yemu Agradaa na me gina mo fidie so aka che wiase na se obi ani wa wotan no obi antan Agradaa na nso wono ani suban na akire yen se ampa onsakra ye inti wo hiantete ye wo hiase ye be kire no Bible ni mu nsem ye na ni suban wotumi asakra ye ede amma nyame ahenie enti no ye lusu ye kra agro ne de bia meka se afen na ya start ebe ye de kra sinse na se bi ubi aso na no ase na wunwie ye o
ye gusu boy ye point ye gusu etutu ya namo enti ya shase ye free baby ye free 1 ye ko 2 ye gusu enamo so enti no ye bedu ho e be kwa wie papa mami ye hwe eya asofo dodo na ebinumo edan ne ya ye mami ye edan e bi ede ade enti na sabre ni nyina no wo mo de ne de mo ntimi anye eye wo ye kire anase manfa ho petition anko na ye mami de e na mo de aba eno na ma dodo na adwen se wakoye oba wudi animu na chese ema ye ho atamfo esanse nka oba na ye ade enti nka bibia ani a wakoye oba nka wunim kwan anka betimi akwa ne naso ene na kwa akokasa by said de wo de ba eye aba fonten tan so ebe kan ye na akwame akwa yes mo mpe no wo eye nyamedwuma no emu anya se obi empe maami Agradaa wo nyamedwuma ni mu sabi asofo na wo ka wo masem sisi a no yes ye nimpa se ebinimu suban ne ya wo mo dan na di no entwe ye sabi wo kan second Kings David mu na ye bone Solomon mu ni na abaye bone enso upon David bone na no nyame se oda na koma so nanso Jeroboam bonni a wobeye ye no esupasidi David de Solomon de ne womo a womaba etwam ni na no sabi asofo ya ye ka wasem se womo so dan suban ni ye bia dia ensem fata asofo no obi ama out emagine mu se ampa bia wabu asemasi obi ama out emagine na ye nya video bia ma enkasa se ampa wodi panyimu we atem na wodi asemasi atem ana enkrofo egu wo mo na ase ne nso no obia ema out embe declare but looking at our mother Evangelist Patricia wodu okranten no one sikagari victims for aba out abe declare se wabu wo mo wati kwan bi so no wafa wo ye den wo za wo mo agi wo musika edi wono anso aba be confirm se adwuma a wo ye no eye krono adwuma eye krono sika no wa ye den wanya no wokoye nwura Kennedy ho wowura honorable Kennedy wokoji tu mu enne audios ni videos ni na ewo ho enti no enkrofo na ba out aba be ka wono nso so aba abe confirm se ampa na wobu nkrofo enye tumi bia na ehye kira wode ye den wode ye sika gari no enti se wo hwe sa niema we ni na na se enne mami se wasakra enko wo se ye hu a different person altogether than character na owo mu no se bie ni na no before ye bedi sofudie no na ye nya pepepe oni ye nya kronkron ye ni na ya bo adwaman ya ye abrabo basabasa ni na ya bobi pen na so se wo be fa Kristo a se suban ni ye ni na o se wo ye den wo je ni na egu nti wo be fa Kristo na nka se bi obu nkrofo wi a obokro no wi krank wonye din na ne ba bi kra ni sofudie da bi enne wodi panyimu we atem enne wodi despite atem enne wodi yoman panyin dada atem enne wodi yenra Reverend Dr. Wusu Bempa atem empanyifo ni na wodi wo matem akositire enti dede na wo je no ana atwe ye nso ya dwen so se da bi woman na se okana no tum opre ne ho ase ede ma ye mpanyifo na se bi ye bu ye mpanyifo ewo oman yi mu enti anya se bia obitana na se bia ye mpese oba beka debi mami on se Agradaa wo ye nipa bia wo ye ebi mo beka se wo ye controversial on se mi hu ye kra Bible nim se ubu obi gina ade a obo ehu na odi amani pa no enti do you think say omo na obu wo mo gi ye sika gari no ye gold victim no obebo hu e na dia mom anase say na sankofo no so omo expect omo sika no sana ask ekananka sana wo sanka wo ye no sebi me papa Archbishop General na the perform by an interview no mete say na wo ka say ono nso na loto numbers ni ade no ono so ye bi pa na say wa ba Kristo mu na wo ba mu no emretia wa mu no wo de mu na sika ekoma wo mu enti say wo mmo ho nkra mfa mmo mu a sika na wo gye ye no sanka o returning na but emre bi wo hyase na wo tuetue bi kakra yenra honorable Kennedy office wo hyase a no wo tuetue bi but when training na enwi nti wo sanka emre mu ne de anka wo tumi eden etwetwe obi sika ede ema na hu sampa wa sakra obi nso kra be ka se ebia asofofo no de o man convert from ebia konfusemu obi question aya most at times aya na o mu say any mo ye interview o mu bizan say why are we always attacking Agradaa purposely because of say
there are so many pastors said the inu aba ne kan e wo my we mu a omo portray Agradaa character ni bi by attack e wo mo ye demonstration. Would you say Agradaa converted from a confusem ni mu inti na ye ni say na na? Menka say no nti. Sabi recently yes started a demonstration who the robono media enkrofoni bi interview akonfo se mekaya am se be 3 na so far me ma show mo interview wo mu ni na dance a wo mu di ni nya dance papa efa mama Agradaa grandpapa was say Agradaa kra tama na wo kom no kra no oyanim guase de ma akonfo e wo Ghana enti wutmu se ni suban no enye ne o wo hyase acha konfo miensa na ye yomo interview ni nara wo bie ni wa wo ka bibi papa efa Agradaa ho wo mu na sisu pise Agradaa on sakraye enti sa konfo kra na wo ni omo kra ekomon kra no e wo wiase kra no enka se papa mfa ho a na ye beka bibi papa fa ho suban a wo dan na di na enye obi na ebeka se asemasi nye o wo suban ene wo nante na ema wo bie hu se da bi nia wo ye de nkyere se wasakra. You don't need to come on public to declare to the whole world say wasakra nsa na obi hu se wasakra then na kyere I was say wo suban kyere yeah yo Mami yebeda wasi. Okay, finally can be ka bi na ja only organizer I also can be just a minute in for give me the number. Yo, me da wasi bebre. Me chia etiefo ene ahwefo asabre omo hwe ye nyina. Me ma me akasa bebre na ne me pese Ghana fo nyina te ase ne se okomfo Agradaa anase evangelist Odro Cranting. Oya ye tamfo. Fesen ka wabeka Kristo ho sanse Kristo ba ye no oba de bonyefo ba. Enti ka ye dodo pa na emmomu no. Se de me ma me adi kan ne su ene ne ban. Sabi akonfo ekuo anase emra na okom no ne pass no na yetete no ansa obeye okomfo nya se ofitin ya na ofa podua ne ne o ma se obeye den obekom Kristo sumu so ye wontete yetete ni padum pempenso obi ansa na watimi apie se wo ye osofo na okan 1 Corinthians chapter 13 verse 11 o see me ya abofra no me dwen sabofra me susu sabofra na me beye pani magu mofra nsem no emre bi atwam no to park yesa anoma na obi amfa ne ho but se wa beye Kristo ni asa beye osofo obetiti nkrofo de na ye hwe se eye Ghana ena obetiti ye ma ye nuanom enti ye hwe se suban obeda na di no ebe ko abonten ama de onim Kristo no abehu Kristo but akoba se wiase ni di atem osofo nso di atem afa himfa na yenko enti ne ye ho na ye stress onya den on calm down na nyame adwuma na yenye ne sa enti wo pese o che se Agradaa ko fa santete ye nim ba mo begina tum why not awufo kra epedodo onya ye ate asefo Na see nim say ye mama Agradaa na onye konfo ye no okwa sorry ansa na wo bewura eye akom no emu enti se wo free akom no mu no enya de se otimi de betu dwa e de ba what if say wa fantiti emu ansa na ye bone so ebeden mahu me do fupa emra wo ti se konfo Agradaa sachira no how many years ni na okay 1 year I think 3 months mu na wo de be ye start sorry no ya piece si a konfo Agradaa ni papa anana ni spiritual father wotete no obetimi a kire me ana onfa metudwa ebia na no ne ye personal demand o de onfa metudwa oni bi asanka wonye obi ma ne mo ne su na ni ben na wa ha ye bo na su esanse Kristo de obemu a ye bebo wasu na ye de wa fantiti ye mu dana obefa Kristo se wa fa ne se okra dofo ne waje nkwane dana ye bo wasu na mom ye bo wasu wi a ya to ye bo ase de wa hyefi atetew kakra na wa ben na wa pie because all tete nkofo Odofo mara mfisa nkrofo bebregu ni nice me no ka say omu sua ne ye na atemdidie no omu sua na se wosi wasacha na ono nko ahya ne ba bi na odidi atem obi amfa ne ho but e bia na wo a wugina we wunua bi bekobi e bia na oba a oba wo no obekwa Agradaa sorry enti atemdidie a wodidi mpanyifo ese nkwala bi besua na ochina bi omu so begina social media ana wiase na omu di atem a ye ko benkum ana ye ko nifa Kristo ye han Kristo onye sum
enti obi oba ne nkyɛn no ne ye ne suban even Bible said duana ba emie hu duakwa ba wo so no wa kasa wonim duakwa maame emo makwaye wadwuma nti no e wo se obisa Mommy ye beda wase okay mate se edom na so dodo e ka se asofo bi panyifo bi ensa ehye demonstration no ase no mu piepia ye nima na ye ti ko se ye enko ye ta demonstration ene me pese mi gina mo platform yi so e ka che Ghana fo ni wiase na se sofo bia enhye demonstration echi because sebi sofo no he or she is not above the law sebi enye sofo no ana ema permission say enko demonstration se sofo ka se ko demonstration na akọ na se empanyifo ama okwan se kokoya na eno mfa so be na woso enti sofo bia enhye ase Archbishop General for Yata ensa enhye demonstration ya se onim wo hwe from day one ono kra na minimum no omo baye press release ya ansana me kwa akopeke ne number afre no because me nim ne baby a yem papa Reverend Dr. Wusu Bempasu ennim wo hwe from day one because wono na nyo no na ema permission say enko demonstration onye police ni ana onye adwuma police fo asoye inso no o ma permission bia say yenye dey yenko demonstration o approve let it be say yen fan koye demonstration omuna is not above the law anka say be oye police ni no wo tumi wo emra ne so a anka yanche na nkotum eso sofo ma wo difo mu a ya che ne kotum mu na say emra eni ne ye den ediye enti nobody is above the law sanso na mama Patricia Odo Cranton Agradaa also is not above the law nia enye ade a enye ne na enye ena ye ko ayeden etia enti medamase Yona ebusiafo ene na chesa Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan e na wasie wie e na wo penchensen papa e de aboso anadan a wutimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne true things ebie wo mo ensem e de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo nsa se wo madwuma so aninti no adansifo age womo atum ni true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda